Lau pabor hatoko borhat namaho borhatu nada nasohaulahani sonani aku mudah diso sude pinopani makalian ibakeni beristirahat dalam damai. Saudara Bung Mary, Guru Sinamata, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra.
Jojo kami ahli Tuhan di bagasan Tikio, ditatap jalan di dahulu kami ahli Tuhan namapung di tongan di bagas ni amanamion, iman ang jumolo dialap musada ina ni halongan rohanami. Tuhan napos rohanami, ay nomulo inanamyo tulang bumuna sonami, nairadido benom ingananda. Tuhan selalu nahami keluarga napungo bisol, kupas hatami matuho dagi lohotor dinami. Leo matuhami sada di roha, leo dihami selalu na akadami na sumurong na siya koy. Asa tongkot kami mapit kami seorang di bagasan ni dinalaho paborhator na tuwa tuwa namin pada jana pasapos kami. Misalnya dari Tuhan main doa kami komusta di kamu Tuhan leo mati uniari. Tuhan selalu nahami nariso. Pardosa na gudang Tuhan. Jumolo urasi dosa namin na gudangi. Asa taruli kami pasu-pasu na sumurong na siya koy. Dalam mahami na martangian di bagasan guardia namin Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Mole hati mariho. Amin. Imat kumino parang nagtuton anak saka ay buwan lang Kangat ka, inado amat. Aborak dengan tu ham lain yang ini macam itu saja. Jadi hal masalahku kalau kalau itu tidak masalah. Nasa ko pinagpapaan mo dito ng sauni. Wala natin marinungga, tao, tuloy nito at Hindi kapaho po ito pinoparakang iku pinoparu paso-paso may asalang binggang uluna. Jadi akan kesalahan namin na anong suho ampuni may oma Nyong, wala mahuli ng dad. Ay, salamat mga ami na tinggalan mo. Sa auto, Tuhan mo dahil nang dah. Selamat jalan maninong. Mau pusana mewakili mana? Mewakili mau pusana. Oh, saya. Ako mewakili sa pusana. Saya maramo din sa harap. Lebih enggak. Mulut ka. Kiling mo. Salamat po. Salamat dulu, ya una senang po. Sana jalan makung ni mo. Jalan macam puna. Yang tua, so orang hanya kapal. Lalu di luar wani yang itu ada, alat sonom manongan, baru yang minum kami. Saya lihat maka pas-pasum di kami, asabu kami yang tua, mengulur-ulur nami, belum mau itu hatta. Jadi selamat jalan ya orang itu ada. Berhak mahu anu tabunan di lima korasi mas alani nung kami pinokarmon. Mula kami pinokarmon nung dengan duna. Ulama atau pasari yang pinenong ya, ay motohon ng tuusia tuwa kami pinokarmon. Lima korasi mas alam say jonok ang tutubat rin nangga. Ya, ini Terus menangani. Selamat jalan Madio, Tony mah dihacakkan. Baik bahasa Indonesia. Ay hono kudu pala di ho. Open yan. Pabawa ko manerna. Pasti pas. Iya. Adong do pesian pinopariana. Wani, si makurasi mau dihami dopu. Selamat jalan mana dah adong belolok piso dopu. Modal adong baru belolok pu. Sino ada dopu. Makurasi mari dopu. Esok kami rezeki dihami dopu. Selamat jalan dopu. Oke. Jadi maturun masalah apa nih? Tove kapanganahok sa pagkalingon tayo. Sehat ko dengan am sehat amina. Selamat jalan Mario. Amin naman sehat. Dua bisnya naman. Sino ang buwan ni daw ma? Tinggal humay portimyon ng ibok koy.
Dia mapasu-pasu na dikian, wag ka pa hukumi daw ma. Baik kesehatan. Asirwan itu ani saya jalo mau mai tangan siang muna. Selamat jalan pada. Iya. Kalau saudara Nobita, nih Nobita maju. Dorina. Sekali walaupun seburu. Banyak. Ah, ngasih buru. Iya. Walaupun selamat jalan baru. Sesabi juga pasangan nasional atau hukuman atas sehat hubungan yang inilah rasma yang Ada udah kan masih sekolah. Iya, masalah. Dia dikasih. Bikin aja Pak. Jangan punya harwa harta ya. Miki. Iya. Biar cepat ini. Iya. Aku di sekolah. Udah, Udah, kira-kira selamat tinggal. Selamat jalan gitu aja. Selamat jalan ya Bu. Iya, oke. Jadi nak ini ala nomor para anak ini. Ma, borok ma tinggal namun dapat video ma. Amarok ponok jawa ma. Anak sering dol mengalalo ma. Ale pun bado ma alani. Lu jadi kilo si pata. Mau mak sebagai seorang. Asal boleh mak tuso laut dalam na seorang ini. Aku ni mau mak. Mak aku tu hodo kau punya mak. Aku ni sudah keterangan pengalaman itu sendiri mau. Iya, makanya kan bagian B. Bahasa Indonesia berapa? Iya. Selamat jalan aku. Iya. Kalau kami salah, maafkan kami. Kemarin belum sempat untuk dikasih pelis, tapi pak mungkin aku pelis pero. Selamat jalan Bunda. Doakanlah kami ini supaya kami selalu sehat-sehat. Sehat. Jadi Pak, Bapak Rusingani. Siap. Terima kasih. Ada 2 tur. Tuhan, budaya kami Tuhan, madok mau lihat Tuhan tuh kamu Tuhan. Dipangiring-iring muda gitu dokter nami Tuhan bu yang kami Tuhan mahai pas.
Tuhan takas di Tuhan pada di bagas sedayon. Imana marungun dusada. Ina nani hawarwan nami Tuhan. Tuh mau dusia mumbu Tuhan. Asa boy Tuhan mardami suara Tuhan. Kami Tuhan dia parna. Tapi mau bima Tuhan pihak sebutono. Somoni mando Tuhan. Nalang bangudah udah tahun nami Tuhan. Jongkok mau Tuhan pito atau manami. Surah nami Tuhan dia kepanggilan nami Tuhan. Somoni mah Tuhan. Dia maka tiurnyai. Tapar hon maragam na kaparamaran. Mulu Tuhan pituan akatotong nami na sosaha dobe sa tukepaton. Tuluan ni Tuhan lakana. Tuhan parandul sa luhami Tuhan. Jumulusi sa maisan parningotamu. Asa talukan matalo paso-paso ng sinirong mo di kami. Mauliate mariho. Marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Kalau kita mulakan secara Katolik, untuk itu kita nyanyikan kidung lagu pujian nomor 376. Goriama dotana doton di Parbadia. Amin. Sanggiat di Batama muani nasa pangroman mga leon apul-apul na sumurong tuhita salutna. Dan saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita menghormati opung kita. Kamu akadungan Malpudo ito ison lau menghormati dohot manangihon dongata si Opung Mary Guru Simarmata ngomonding soman yardoin adat dot kuriata dinalau sirang kita siang dongatawan tapasan maibana tu amata dibata to apostol Paulus do molo na mate itarap Kristus ia posai rohata rap mangolu maitadot ibana kajaya materi di ibana atong tapluk tapa upa maulaon maldongan wolong dohor aposam malah ditani sejenak mohon sabuhin ale debata amanami para siloha jakon ma dongan nami si Opung Mary Guru Simarmata on Lampungmo. Cara basa-basahon matu ibana. Matuon dot huti orang nama notong. Ima surga pasunangan sedisi maibana mariai rapot akahala nabadia. Amin. Kita Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi ala lawan mamaralangan na ito namin di hamu raja hulu nami simarmata ala rom do di sor raja di duhut raja nami berarti kayon pasatay na to hamu asamo make hey tu pinoparni ina nami nasa libato ina nami na observator asal kalmo ano Amang panggual pargursi Nau manotor mahami marite gondang sa bangunan asa tolo bagi manoto cumulo upangi dohami asa bain hamu na gondang alu-alu tu aka suru-suru dot halak nabadia adorang naso di mula-mulaon damang lay majo mulo mga tahita mangioton opong ta si jolo-jolo tubu iagodang mula-mula si tujohono doto upata mulo jadi nabolon opong raja mula-mula opong raja mulana nama jadion salutna dan binoto na ujung na sayan ibana dobona na sa siangan
mula di daun marlata, muka ni oka marsuara. Kami di amang, angga bela Kristen, dan manesa adat, alena mapautondo, uhud paturi, asal lama ripas. Aidito matua-tua, mupat betaluto, sega gadu-gadu, anggo rumah ikon ho di parbatuna, muba pe adat na boru, ala nunga ro adat na ibaru. Ako soba ikon do tu debata, si patopo langit dot asyangan, ondot nasa isena, ainua ditopa di huto sitano, laos diombus hon husa, gabe ribut laos badia. On pe amang panggol pargosi, kain mabondang mula-mula. Akan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hari ini kami akan memulai acara adat kami untuk acara pemakaman Opung Mary Buru Simarmata. Doa ini kami sampaikan kepadamu dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami kembalikan ke Hasuton. Mora teman di hamu pangulan diure nami di nang mabuka tuan di gondang. Ilok na tua-tua dak sudah na pulung binan susadia. Dak sudah uhum baik binan na susadia. Alani raja nami Roma kami lauma soba. Atau permusing kami. Asal borat kami lauma nopa pangulan di huria nami. Padamang gondang soba. Pesoni na boy so panami Tuhan mura jadi pamulan huli nami asirohan ni Tuhan urang nato pinasuna pasal kay mapertikiro ka Pangkata ni Pangkosi bakaw mak tidak mau bermusik kami asa lolo damang majo tuan mata nomor 2 di batas itu palai dulu nasa isina alon
asa lo damang ma tu setian na torok saluhun na sedina. Mola tema pargol-pargol kinami kwe par musik kami gawe asal damang ma goda mula-mula. Dibaca bang, goda mula-mula. Ya, saya lihat penggalian lihat perang. Yang kapino perni, nah hilang nangga. Bang, goda penggalian itu. Pangido godang na pangido. Panyaran. Ada sofa satu, Bu. Ido. Mau lihat mari Tuhan, mau lihat mari kita na pengusuhe. Selamat do abang permusik. Ala torok do pinopar ni dai nangon, asal aku tahu umurna. Torok pinoparna, bawa do musik, anak kokilo hamorau, susah bang seorang kelengan do babai. Ôi
kai ma tuhamu purnami. Jadi dipertikinon di tanah sa namar pariban asa marsara-sara ita mandoka ta tu ulat ta. Jadi perjolba husukun nama barang. Jadi namuda. Jadi udah tema. Jadi di hamuna hula-hula nami opung-ope na jolo di tona hondo ikon sangap do bermuna hula-hula nami dinna. Jadi di hamuna sa hula-hula nami naing tohoro tu sangap do mu benon nami ala di pesan na do na jolo amang raja nami siwatang dinna. Gabi. Molo tinaba hautoras mapai sobo di belian nabur jumar na toras tamarui dapat persaulian dinna. Jadi ope amang raja nami dina jalur mangaliat jumolo mahami manortor mangaliat hut manopa rajai dukon ni baru pinon hutalo ami tortor nami tersoni mamang raja nami. Gabi. Jadi dia mau bermusik nami. Dina mau askabe hami di pas-pasun ya kana salura kana saula-ula. Dina maliru abi di sinarongon. Ala dia mang raja nami. Baik kamu ma tortorna siboru mau as male.
Jadi mulai hati madi amuna ulah nami marga sihotan. Ya. Raja nami. Jadi mencalo tortor mai tahu rasa. Ati emang raja nami lo sama Aku tortor anope. Jadi sonon. Dulu sabi-sabi at terubul. Tataru. Ter dalam orang lepas. Jadi mulai hati mah. Dia mau ang guru nami di narohamu masoba. Tuhami raja ni hula-hula muna. Dibek kamu marbunga-bunga. Jari-jari nami 5 ringgit situ suara. Sinur matong pinamuna gabi ma nanyudue muna mangomo nang akabar 33. Maru. Asal aku udah hal to dulu nama rupiah. Horas ma raja ni hulu manjalo. Tubuh matong diamu sikap di nama alea. Maru raja. Oke. Asal rohani 5 hula-hula muna raja sultan. Lama nabi-nabi. Raja Mahmud. Gawe raja nami gawe. Jul manok tua. Amang par musik kami. Iya, oke Bama, Babe. Oh iya. Iso mah mamang. Iya. Bama. Asau sabi-sabi hami. Ima raja ni pangurun nami. Asa beda mama na obat tusi.
Jadi rani yang marhusi maju ambil opon. Apa dia nami? Baik nama maju aku dah masih positif. Parmusing kami asa tinahong alkiyo pinay matupanuhatan padamang masinyo padong tuasatan. Jadi yang mubur namin buta mujo tikari di sana song hudulan ni akahula-hula mujo. Tasmin. Iya. Pangalap burung dirajai si Marmata. Iya. Ia inanamyo subuh tanggal 5 bulan 2 tahun 1910. Mahasohotat ba inanamyo tanggal 1951. Dari basa-basahon di Batama 2 anak obat burung. Anak siahan nama ngalap burung dirajai Sinaga. Anaknya saya 2 burung. Jalan bunga marpahok pupe 15 anak. Anaknya si nomor 2 mengalap burung dirajai Sinabuta. Saya anak turun. Jalan lunga marpahok 4 anak. Iya burung ni Syakangan wajah wami Jalhani tu anak ni Purnani marga Siharo di basa-basa kuata 2 burung jalan sama kau orang halak. Iya burung sina 2 si wajah wami Pegawai anak ni lembur siagian. Di basa-basa kuata 4 anak 5 burung. Jangan makahok 2 siarak. Ia burung sinabur tun. Pejauhan Tuhala anak yang burunani marga turnik. Di basa-basa kuata 2 anak 2 burung. Dalam kamar paupu capu tulhalak. Ia burung di sisi obat. Pejauhan mah. Karena ini burung nami marga nak berbau. Di basa-basa wata 2 anak saya burung. Dalam kamar paupu sia halak. Jadi anak Karaja yang daripada burung. Nomor Umuma Siye di bawah inanganyo 2 anak 2
anak. Ako siya anak siya anak. Siya po 50 anak. Ini 5 anak. Nono 2 anak. Pondok-pondok 2 anak. Rumah sendiri pendapatnya kurang siya punya anak. Jadi yang tidak hidup tuang muna hulu apa taraja. Kamu mah kita yang muda kurang papain namin. Kalau nahulap pa ba ninyo, magpakasyo ba mo? Hindi ba? 1910 Moding tanggal 5 bulan 2 2010 berarti umur nina tuton kenapa 100 tahun pinoparna saluna suri siya anak siya guru siya pahopo saluna jumlah siya pulorapal hampir mendekati dohot umurnya so lima jujur guru na pinatoran niya magtuan ibanak molo tung ano kalau mobil yang hula-hula namin eta tung ano naribe siya nanidahanay kami kedua disuhut minta maaf yang oke sesuai tertib acara nunga majajur golu kumasatam jong-jong bayi tasalung na sulit ko jong-jong coba na saujo hula-hula ta raja nami raja bulul hula-hula nami Raja isi marmata patikenon upasatay matuamo raja nami hula-hula si marmata asa mga raja hintay son mga lusi jojo dan sila mengurta marka si hota ihamu hakang ginami ima tupara dia puta o putu pinur si balako saing do nadia oke deh do sabaran nabi turne do sialagan rajai hula-hula semarmata do sinaga do tema bersedia buru nabi kajalo haroroni nunga parusi nabi dinaro rajai hula-hula nabi raja simarmata do sinaga kamu asoto-tomo hami Anong masawani pa juhon, ada dos nurhan namin do marka sinaga. Anong napedo mo para namin sinaga? Molotong piaw nakin mandokara na mangalaksana pa. Alay hatani hula-hula itu na upasahan mo ay. Karsokon boras bir na upasahan kami Tuhan muna mangguru si orang asa dohonom masong na si dua-dua ipirma poki bol-bol pasalongan. Pirma to di muna sa luhut na pinopar niya ng guru namin na hinando na guru namin diramo di Tuhan lutuhan ng pasamotan taringot sokop panggoraon boras bir nados rohan namin nating doa para nami raja isi marmata naong gorani na sila ma goran nami unang dia rohan muna tuhami hula-hula sinaga nados rohan namin raja nami sinaga alay Parjolo menjawab para nami si marmata pasahat to si bubuan na hanip yang mampu pasahatan masupan na. So kanina siya kami rombongan di Sinaga. So kanina te akka na dua-dua. Mau lihat te.
Usaha doa itu pokoknya naman mo na dunga ujo kami na hobar jala dunga upasa kami na hobar asawa kupita kami dolo gedang nami pada na usaha tabi pokoknya nami. Gabe itulah. Kasi upawa kami non. Gabe. Hobar dia ka nai. Dia mo na malo nami. Alana na puro nami on na basiak pudan. Dulu na puro nami on na basiak pudan. Jadi asa hutatano kami jolo godang mula-mula baik tama jolo godang mula-mula asa marbula gabe asa marbura para horas ay para ho parusi undo hubo kami songon Gati sa butangan mangiyos mga pusilo siya malolong muna amang boro sa luhut na barang bawa abe. Gabe itulah. Kalau lu nggak pasirangan di daging lo na dua-dua lima pasti lo lumong. Alay na pesongoni manang kejam manang tipisan non nabuy hu pasat kami tarsongonom ma bilangan na. Gabe itulah gabe. Ubigay amin akening songon atau huwasi dohor dewa hidup ni na purwon. Alay bolo orang takasan non padokku patakasamu na bang boruda. Gabe itulah. Bibigay amin akin dua anak obat boru. Gabe so itulah. madilo tayo. Pasti. Gabe majar gabe horas. Jadi nunga marpahopos siya anak kon marpahopos siya boru. Gabe itulah. Nini siya anak marnoro siya boru. Gabe itulah. Nin nahamurakin adong odo-odo na. Gabe pasti raja nabi. Gabe majar salamat pergi habiau. Alay Songonom mabilangan na. Ya anak na duahon baris masa dabe. Gabe itulah gabe. Boru na wapati baris masa dabe. Gabe itulah. Jadi pahopo si anak-anak. Dapat apa pargonggom ma dihamuda sa luna. Pargonggom may sa paupisan anak. Gabe itulah. Pahopo siya boru. Pargonggom. Sada mau si alay pargonggom ma. Gabe itulah gabe. Sada batu nini. Mana tiga penini na boruhon. Pargonggom may. Siya Gabe itulah. Sada batu nono. Gabe itulah. Sada batu hodo-hodo. Gabe itulah gabe. Jadi bilang kamu kalau tiga mah. Sapul sada. Jadi sada batu kamu na barhahabarangi. Sada batu among guru na barhahabarangi pasahaton nami. Gabe. Sada batu pay dua disut. Pay dua disut. Pay dua disut. Asa takas mo no gabe gabe. Ani rohami. Wah, raja nami ngai rasiko raja nami. Gabe. Mau lihat mah di dos ni rohata. Hami pe sian hula-hula sinaga. Gabe. Rupatakas na tua-tua nami di son. Si basah. Gabe raja nami. Sadama akalay nami anak kon ni na tua-tua. Gabe sada tu anak. Sadama boru. Dua. Sadama muse pahopu. Sian anak. Sada do se boru. Do sa boru. Olo baru sadama nini nono sadame. Gabe. So ni mana boy ko pasal kami. Siap hula-hula sinaga. Mau lihat